bose uko ari batatu bagejejwe mu rukiko burumwe uhereye kuri Diane Shima Rwigara aboshye mu mapingu kandi akikijwe n'abapolisi babiri bamwe muri bo bakomeye bagiye bafashe mu maboko burumwe mu baregwa. N'urubanza rwari rwitabiriwe n'abantu benshi cyane ku buryo icyumba kinini cy'urukiko cyakubise kiruzura bamwe bajya hanze yacyo. N'urubanza kandi rwagaragayemo abadiplomate benshi n'abakozi ba ambasade hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda n'ibindi mpuzamahanga. Rwatangiye ku isaha ya saa 4 rwiganjemo abashinzwe umutekano benshi nabo ubarebye ku masura yaba baregwa basaga n'abakomeye ku buryo mbere yo kwinjira mu rukiko na nyuma yo kugeramo Diane Shima Rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntibimukundire yakunze kugaragara we na murumuna we Uwamahoro Anne Rwigara bacishamo bakamwenyura. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara we yagaragaye mu cyumba cy'urukiko yijimye ku masura kandi ari na Bibiliya. Iyi Bibiliya yanayikomezanyije imbere y'umucamanza. Abari gukora batatu bageze imbere y'umucamanza bonyine batunganiwe mu mategeko maze bahita basaba umucamanza gusubika urubanza bakabanza kubonana n'umwunganizi. Bavuze ko Maître Pierre Celestin Buhuru yamaze kumvikana na Diane Rwigara ndetse na nyina Adeline Rwigara ko ari ugomba kuzabunganira ariko ko nta cyaravugana n'umwari Anne Rwigara. Anne Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko nta mwanya barabona ngo bavugane na Maître Buhuru babashe gutegura urubanza. Yavuze ko igipolisi kibatwara muri gahunda nko kubazwa ku byaha bakurikiranyweho igihe gishakiye kitabateguje. Yavuze ko ku munsi wa mbere Maître Buhuru yagiye kubareba aho bafungiye igipolisi cyanga ko babonana. Umucamanza yibukije abaregwa ko Maître Buhuru yabunganiye imbere y'ubushinjacyaha maze Anne Rwigara asubiza ko bageze mu bushinjacyaha kubabaza ibyo bakurikiranyweho. Maître Buhuru bumuha dosiye mu gihe gito ayisoma atayiza asubiza ibibazo kuri dosiye atazi. Nyuma ku cyumweru ngo yagiye kubareba kuri brigade igipolisi kiramwirukana ntibabonana ngo bategura urubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubona ubwunganizi kubaregwa ari uburenganzira bemererwa n'amategeko maze buvuga ko impamvu Maître Pierre Celestin Buhuru atabonetse mu rubanza ari uko yarafite urundi rubanza naho ubundi ngo yarazi ko agomba kuza kunganira abagize umuryango wa Sinapol Rwigara. Umucamanza yabajije abaregwa igihe bumva bazaba barangije gutegura urubanza kugira ngo babashe kuburana. Bakomeje gushimangira ko batazi itariki ya nyayo kuko bigoye ko babona n'uwagombye kubunganira mu mategeko. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yanzuye ko agomba gusubika urubanza mu masaha 72. Ategeka ko umunyamategeko ashaka baregwa bagategura dosiye y'urubanza bakazabona kuza kuburana. Iburanisha rirangiye igipolisi cyahise gikikiza mu rukiko abaregwa maze Madame Adeline Rwigara amanika hejuru Bibiliya apepera bari mu rukiko amwenyura. Igipolisi cyongeye gutwara abaregwa mu modoka ebyiri. Adeline Rwigara muri Toyota Pickup abapolisi babiri bagenda bamukikije naho bakobwa be Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara muri taxi minibus. Adeline Rwigara yakomeje kugenda peperera mu birahure by'imodoka abantu baraho Nyamirambo bari bahuruye ariko anamwenyura. Yashushe n'uzamura amarangamutima ya bamwe mu bamurebaga aho Nyamirambo maze bakagenda bimyoza bavuga mu majwi yo hasi ko bebabaje. Abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara uhereye ku mwari Diane Shima Rwigara ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyaho icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Iki gikomoka ku mikono ishyigikira kandidatire ye ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Ntiyabigezeho kuko akanama gashinzwe amatora mu Rwanda kanzuye ko yasinyishijemo n'abapfuye. Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Gusa umubyeyi wabo Mukangemanyi Adeline Rwigara we ubutabera buramurega icyaha gifatwa nk'umwihariko kuri we kivangura no gukurura amacakubiri. Ibi byaha byose kubarega ubushinjacyaha ntiburabisobanura. Ku rundi ruhande ariko bishobora kuzumvikana nk'aho ari bishya mu matwi y'abantu mu kuba mu biregwa uyu muryango hatazamo icyaha cyo kunyereza imisoro. Ni mu gihe igipolisi nyuma yo kubahamagaza kwitaba ngo babazwe ku byo bakekwagaho ntibajyeho nk'uko cyabisobanuye. Ku itariki enye z'ukwezi kwa 9 igipolisi cyakoresheje ingufu gihabwa n'amategeko cyinjira kwa Rwigara. Icyo gihe kubera igipangu cyari gikinze byabaye ngombwa ko igipolisi cyifashisha urwego. Icyo gihe ACPT wose badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yatangaje ko icyabarirwa bakurikiranyweho harimo n'icyaha cyo kunyereza imisoro bikekwa kwibarirwa muri miliyari 5 z'amafaranga. Bavuze ibyaha bibiri. Hari icyaha cyo kunyereza imisoro, icyo ni icyaha ubugenzacyaha bwa polisi bukorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro. Icya kabiri ni ibijyanye no gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Icyo nacyo kirahari. Icya kabiri gikurikiranyweho Diane Rwigara kuko niwe akoze inyandiko mpimbano ndetse akanazikoresha mu gihe yashakaga kuzuza imikono yasabwaga na komisiyo y'igihugu y'amatora. Icya mbere cyo kunyereza imisoro cyo ni ikijyanye n'ubucuruzi n'inganda cyangwa na business y'umuryango nacyo barakibazwaho birumvikana twayibusobanuye inshuro nyinshi.
icyo gihe ariko abagize umuryango wa Rwigara iyi misoro bayiteye utwatsi. Iyo ni Adeline Rwigara ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9. Uretse mvuga ibyo nshaka umwana wanjye yariyamamaje nk'umunyarwanda dore ko iki gihugu ntawe ushyiramo uburenganzira murangije muratugerekaho imisoro itarigeze ibaho amapingu turayamenyereye. Ubwo yari amaze kurahiza guverinoma nshya byabaye nk'ukomoza kubivugwa ku kunyereza imisoro kuri uyu muryango. Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasa n'ababyigamba. Niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha immunity. Ubwo abumva barumva icyo mvuga. Ibi ni ugomba gusobanura. Iburanisha rizasubukurwa ku itariki 9 z'uku kwezi kwa 10 ku isaha ya saa 3 zo mu gitondo.